Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بشمار حمد و سنایی قلب و جان امددن بوی خالقی کون و مکان وی به انسان دای زانین با کلم خوندن و هم حکمت و علم و قلم مستون دینه کسینه که خاینه حدیث تفرقاوی جبن کافر نامینه به وقت و تازه مشکن وی شیطانی کرگشکن پیرونیکن قلب خوش گناه خوی پاکشکن. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sizin salat ve selamınız bana arz ediliyor. Bana isminizle, cisminizle melekler fotoğrafınızla karşıma getiriyor. Ya Muhammed, senin ümmetinden şu insan sana salat ve selam getirdi diye bana haber veriyor. Biz ki bu günahlarla, bu kadar taksiratımızla, getirmiş olduğumuz bir salat ve selamla eğer ismimiz, cismimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama arz ediliyorsa bu ne büyük bir ikramdır. Bu ne büyük bir ihsandır. Bu ne büyük bir şereftir.